Wahanthok Leiba Punsi gi episode ani suba tangka kasida mayam puno mapu welcome tauzari. Ai haki punsi gi purpose amadi mission ga mari leinana masigi program asi ai hakna haudokjabani mayam puno magna ai haku hariba program asi sandokjabada bina birei ba support nungsiba viewership mayam adugi damakta mayam puno mapu salute tauzari amasung hanna thagatsari. Hariba program asida ai hakna cover tauzari basi miyawagi punsida successful oiba meaningful oiba Wahanthok Leiba success achieve tawba ngamba punsi ama karam haina aikoina semgotkani haibagi matangda ai hakna punsida thengdarakpa akan makalgi ups and downs experience mayam dagi ai hakna learn tawjarakpa agi punsi gi journey pigling dagi hauna aigi student life aigi college life aigi professional life sigi journey sida fangjarakpa ai haki experience agi lokachaba aigi life ki lessons sing loina na aina ai haki pusida haukiba sahi kun muksida ina tijanjari ba research kaya human behavior human psychology gi mathangda ai hakna sathajari ba research kaya amasung ai hakna tamsinjari ba lepanaidan tamsinjari ba haujiksu tamjari ba makhal makha kaya gi program sing courses mayam dagi aina tamsinjarakpa learnings mayam adu lokacharaga haiba program asigi content wa hinjabani karigi damakta maruoina core reason aina sandokchariba program Wahanthok Leiba Punsi haiba program asi karigi damakta aina sige program asi lokachabano sandokchabano haibagi core oiber reason ama ina haizaragadi mayamna khangbiriduni mayamna hena khangbiriduni ai haki angang origagi punsidagi horaga aina corporate vice president ama phawba yorokpa ngamba plus aina adugi matungda TEDx speaker ama oirakpa successful author Amazon India gi bestseller like from the countryside to the boardroom like asigi author ama oibangam jarakpa aina punsida tawjarakpa achievement khara sigi journey se line oikide ai hak success oibagi lambi da just ahan step hakta lawjari ena khanjai punsi supai gi journey se chathagadoba mayam leiri ai yamna success oire haibagi su nachade adubo ai hakna lakpa journey asida maru oina ai career da guide tobina ba leiraksaba guide tobina ba leiraktaba amasung aina punsi da nasi phawba ujarakpada guidance yawda bana maram oiraga miyoiba kayagi punsi mai pakpa ngamdaba mahaki karigba profession ama da mai pakpa taragasu success oiba taragasu mahaki success ado Wahanthok Leiba success oiraktaba asigumba pibham kaya miyoiba kayagi punsi da thoiba at the same time ai hak isamak adugumba pain adugi awaba matam punapta chaithing kaya phangakpa hanjana soiba duna maram oiraga wakhal nungaitaba sel mangba matam mangba miyang gi mangda igi maithong se puthokna chatpa ngamdabagi phibam amung lakpa adugumba phibam kaya do ai isana thengnajari to hairiba phibam singdu dai isana promise tawjaki amasung isana thajai madudi taibang panda leiriba miyoi khudingmaki punsida they have the right makoi punsida adugumba right amadi lei madudi makoi punsida guidance ama phangbagi right amadi lei habisa isana thajai amasung isana khanjaki asimaga maram oraga I coaching gi labida honda jabani aina ai India amasung India gi mapanda leiba clients sing the housing ai adum coaching paid services oina ai adum service pijai coaching services pijai as a passion to prosperity coach sina maram oiraga ai sigi lambi sida khongda jabani sigi program sai na semjabani sigi program se sembagi maru oiba maram amana punsida Wahanthok Leiba success kamaine achieve tawni haiba sigi hiram sida tanaba yaba
sizinaba yaba adugumba points kaya strategy kaya adugumba lambi kaya aigi hariba coaching program sing sida su yauri amasung aigi life da su adugumba lessons learning aigi research gi fangajarakpa mayam asi punsin jaraga ekoi Manipuri speaking people maru ina maiti misasing iram damda leiriba mapanda leiriba mafam kaya kaya da leiriba pagi irei chasing Manipuri speaking people mayama makoida makoi punsi da value macam to or su karigumba ina program asigi through the aina add tawjaba ngamjaragadi free of cost completely aigi punsi da masina so satisfaction ama oigani haina ai sana khanjaki masimag na maram orega haiba program ase ai sandokchabani ngasi ki topic si changchandrige me mangda mamangi ahanba episode Wahanthok Leiba Punsi episode 1 daina pagi miwe bagi journey gi matang daina pagi success learning gi matang daina khara panjaki akhoi na mamangi episode ta naina ki bada point ama yaw ki ai adu dagi hawachage akhoi gi miwe group khara category khara punsi da success ti oiraba aduga success oiraba matu da su nungai ba ngamdaba makoi gi wakhal adu nung dagi hollowness ama pain da bamma leibana maram oiraga pusida makal gi koigi hattaba habit hattaba chinjak hattaba companionship mayam ama leirakpa ko pusida awaba oirakpa depression narakpa even maduna am henzin kidna ai pusi se temse lage kaina khalakpa aduma pusi ho yawdaba nate mai pak mi kya simasu lei second category da koina high hip do koigi pusida pandamam ta leitaba pusida plan amata leitaba pusigi lambi do khangdana adum lotion kiba ma ko pusigi karamba lambi da chatoino pusigi mai pak pagi lambi do da phokta mak se journey ho da ho kidana lotion pa ko dai sumain toraga category me am ngasi aina maruina panjage na khali se sigi program sida sing hairagadi aina chawrang na khanjari se kaino hai kanda akhoi new bana meaningful level success achieve to boida mutta Wahanthok Leiba Punsi ma hingbagi da mutta foundation dagi hauraga yam advance oiba level phawda darkar tari ba dugumba maru oiba strategy kaya do aigi Wahanthok Leiba Punsi haiba sidai masida pusinjarake masida tanajage masida discuss tawjage haina in appendix aduna akhoi gi sengasi gi ani suba tangkak ni pagi program asigi ani suba episode ni ko ado ngasigi episode sida maruina haurak pagi matam sida episode ahan bagi khara sida akhoi gi lambi sida Wahanthok Leiba Punsi ma sengwat pagi sigi journey sigi foundation gi matang daina du khara sida dil tawjage adu matung da step by step adum progress tawjage ahan bada ai akhoi gi Martin Luther King Jr. ko yamna maming chatpa mayam panum khangbiramoni haiba personality asi mahangna school lamada visit tawkiba matam da ko student ke adu man hangkhiba do you have a life blueprint and mark na hai ki ado mayam yengbiru mayam dai wahang ma hangjage adongi punsi da adogi punsi se kamaina hingani haiba gi strategy ma master plan ama lebibra hangba wahang ni ko ani suba question da mo ina hangni se master plan se leitre hena khalasi aisa ki pusi da master plan ama leijadri hoi pa wasim jadri ne khalaga khalasi pa ai pusi se hojik tena ai gi han urak ki matam aina hanurak ki matam hawbuda ina chatori ba pusi gi lambi se journey se ai gi journey se gi destination se karino panthung se karino ai gi life ki goal se karino kanbirabra structured oiba mongda e duna yam define oina yam clear oina concise oina e daga thambirabra hangba yabo hang yamna fundamental question ani khangina dili se ko sida aina mung lakchaningi ba point se akhoi gi punsi se journey amani ena koina lawi pokpada gina si ba pawba ko kana gumba expert amana haidi akhoi gi punsi se b dagi di hawagi lambi ni marak sida lairi se c ne hanje ke ko
B ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ Bꯗꯒꯤ D ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯖꯔꯅꯤꯅꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ Cꯅꯦꯅ B ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯕꯔꯊꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯁꯦ D ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯗꯦꯊꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ Cꯅꯤ ꯆꯣꯏꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯣꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ embark ꯇꯧꯔꯦ ꯐꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯛꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ 100% clear ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ crystal clear ꯑꯩ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯐꯥꯎꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯔꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯥ ꯃꯔꯐꯨ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅ 95% of the people ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤ ꯆꯥꯝꯃꯈꯛ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ 95% of the people ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ 95% of the people ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯁꯥꯒꯔꯗ ꯁꯤ ꯑꯣꯁꯤꯟꯗ ꯀꯣ ꯁꯥꯒꯔꯗ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯃ ꯖꯔꯅꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯀꯥꯏꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯤꯞꯀꯤ ꯖꯍꯥꯖꯀꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯍꯥꯖꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯤꯆꯇ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯁꯤꯟꯗ ꯃꯍꯥꯁꯥꯒꯔꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯩꯁꯜꯂꯒ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯋꯦꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯦꯕꯗ ꯊꯦꯡꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯨꯞꯄ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯑꯃ ꯏꯁꯥꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯦꯁ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛ ꯊꯟꯅꯕ ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯍꯅꯨꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯔꯤꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯖꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯐꯦꯛꯠꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯆꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯁꯥ ꯉꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯐꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯤꯄꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ PFC ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣꯔꯇꯦꯛꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯟꯇꯦꯜ ꯀꯣꯔꯇꯦꯛꯁ ꯁꯤꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯋꯤꯄꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯁꯇ꯭ꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯥꯔꯛꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤಯಿಂꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯆꯔ ꯗꯧꯅ ꯍꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ I have promised to myself ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯏꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤಯಿಂ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ
best version punsi do puthommaga tayang pan se ga hingamaga taibang pan se mana sidringe da mahaki punsi na maram moiraga mahana mahaki punsi da tawki ham to dirba mayam da maram moiraga mahana poku da remember tayang pan do world do society do adurigi step macha ma to isu act tawramaga ma se mai punsi do luisel laga isor gi manak ta chat isor lei leite I khangde but mai punsi luisel lakpada adu khak tawrambado masi se ekoi puramaki ithawni sigi ithaw se pangthokpagi damakta karisu khangdana poklaiba angang do mahaki punsi da charakpada mana school tamakpada career semakpada punsi da makhal gi family life da thodang kya pangpurakpada mahaki punsi da guidance phangbagi adhikar se lei hainai thajari masigi post ai phangjarakte ai soira ga tamjari makhal ge ngonda upaman ko ingonda down torakpa ingonda disregard torakpa kana go muna guidance adu makhal gi guidance supire ina career horokpa matamda aigi thak wanglaba awangba level la leiba boss kaya na ko mi kaya amana ngonda mateng pangbire mi gi mateng yaudana ko financial na taba topa makan gi wisdom gi ba mateng kaya pire ngonda support kaya pire team members sing the support pire makogi support nungsiba yaudana ingasi soy pu yorok ngamamoy adu weragasu aigi punsigi khwaidagi critical crucial oiba matangda aranba guidance pira ko hoku yaw ai chat lambi do khang mana consciously ngon aranba lambi din jala ko yaw aduna aigi punsida asingba guidance sama authentic oiba guidance sama punsida success achieve tawna ba masung meaningful oiba success achieve tawna ba punsi nuai ne hingna bagina mutta joyful oiba punsi fulfill oiba punsi me hingna bagina mutta guidance panguge digars ko ado ai apagi topic te laksege punsi da destination ama blueprint ama master plan ama yaw da punsi do horak padagi adum ai se failure gi lamida sangba hawai success oi bagi maunda kaim yaw dra receipt aduna first koi punsi da ka tari se life ki vision goal ama semba destination do decide toba plus master plan ama semba okay sima da ka tare yam yare ko ani subada mu luri se master plan ama sim taraga di ka faina sim master plans ai koi gi punsi se sangraba project amani ba poko de gi sigo yam sangraba project amani ko punsi asuk sangraba project ama ai punsi sida execute toram doini pangthom doini ai punsi sida cd powda ado idi ai punsi gi project sigi da muka same derba master plan se ai na do semjel ladra ba mana sumaina tori doctor already punsi se nungai bani hai engineer already nungai bani IAS already nungai bani singer already sports star already nungai bani so ai na do mi gi nungai ba do uraga do ai semjel ladra ba no sidane mu story singa sai gi success ti uraga meaningful oidabas aikoi punamakta unique oiba aikoi da quality ama gifted talent ama piraga thare aikoi da masimak aigi khwaidagi chawraba brahmasrani sigi talent se isana sakhangna ba machangi si sakhangna raga sigi talent se sijinaraga aigi master plan se semgadabni sigi talent se yaudana semdoriba master plan do I repeat sigi talent se sijinadana karigumba ina master plan ama mi gi punsi this mind toroga success oibani haina haipet mi mayam gi si yengaga ko leiko makhan gi mi success oira mi tang pan sid lei makoina success kamai oi smai tori success oi kain toroga si yengaga karimba ai su sumaina oige hena khallaga ai gi destination decide toroba punsi gi plus ai gi punsi gi master plan ado adu the base toroga karimba same ba yeah right maram de ai gi isagi talent to adu the sim na drive ko sida kari problem lakani hubra madugi master plan to execute to bada I humang tani I so wagani ba halak pada I potha ba daga tani I gi mentally physically I se exhaust to ini aduna ahan bada I gi hidden talent se karino hai bado engonda isorna pithora iba universe ne engonda pithok pire iba engonda uniqueness I gi unique with talent se karino hai bado duga sakhang na ba se han ba I gi to sigi science lei sigi process lei masimag ne ina I gi coaching da yamna detail oina maga aigi mentees ka aiga conversation tawraga manung gai chupok sari se aina mamona tak pa yades suppose Mr. Ravi Harasi mi si gi manung gai yorba talent do aina khangdi
Mama Sasu Kang de Luri. Tang Kwan 99.9% is a counter sea. IDC am Pami, see passion with a money, see hidden talent with a money. Haraga. Assumption to assumption is not the right way. Assumption is a chumba process. It's a scientific process. Like my Manung the Giri, Mr. Ravi Havasida in a Karuba mentorship. Ragadi, coaching Piragadi, Magi Manung the Yauriba, my hidden talents, Manung the gift for a person. Sigi process the mass program with Haza Legon focus. 100 steps. Okay. Adu the Sida Hakang AC points a part of the Hige. Aduga another thing, a Kogi Punsiki Nasi Punsiki Yamna, a Kogi Soraka clarity Kerapur with the Muta context a clear way the Mutai Wapam Gahizage. I have now I like from the countryside to the boardroom. Sigi like the Aina Horupakanda, chapter 1 the Malik. I Hanba diagram, some 13, 14, 15 diagram. We all like to the Hanba diagram, the CA mentioned to eat. Karigumba, Mayam, detailed community like to Amazon, the Gi or Torga Pabio. Hanba diagram, Sidaina Mayao 4 quadrants of success and fulfillment. I know. Sigi points, I may am the share talks again. Some important no extent. I call any Zagam the Chalaga, me listening to the me long interview to see. Interview over to the Natraga Makoi, Tozeri Batabak, Sinfam, I am the Loina Dugi Matanga detail, the Koi Hangsi, Hangvaka, the Kari Pangum Ni Haika, I must see research of Jarga Hijabni. Kari Pangi Haika, the Mui Bagiliba, Makoi success or Bagi stays levels there. Ahung Hagleva, Marie Hagleva. See, Marie say in a 4 quadrants of success and fulfillment, and as the Iba lyrics in Punjab. Ahanba quadrants in the Larry Karino Haika, I last quadrant to relax again. 4 quadrants in the Larry say wasted life going. Wasted life say Karino Haikanda. Makoi say, Punsi say, Mayam the burden or again. Samasta Ahi, my father, itinina of the family, the burden of Moeraga. Awa Poluma Moeraga, but Makali Punsi, currently. In a 4th quadrant, going to say, why they give Canada Punsi? Why they give unsuccessful of my tea of Punsini? Sigi Punsis. Makoi say, Karama Makangi Mino Haikandako. Mapunsi the Mahaki. He then, gifted talent, not like a passion, say Karino came from the demo. Makoi the Pitoriba, Masagi Magun, Masagi qualities, the idea Makogi talent. Came Kanga de, Mapunsi the Masida, Mapoina, Kang Navahonarude. Adaidi Sikang Drepare. Whatever Lambi Yamada, some Honaraga success Oibagi. Success Oibagi, Karimata Makai Mahanata, Karimatabam, the Makoi Pussy, the Paitaptive. Or Pussy say, Sen Late, Haksang Mangi, Samasa Makan Makangi crime, Porokpagi chance, Jamwangi Makoi, Gipunsina Maramoraga. Makoi Punsi, Masai Punsi Nuaiti. Masai family Punsi Nuaindi. Masasing Punsi Nuain, the society the problem really. For sea Punsi, wasted lives. For the 4th quadrants. The 3rd quadrant Laxiko. 3rd quadrant Laxina, I stay safe, Makadegi Horaga, Matak Aladana. For the best of the stays of the delusions again. The 4th stage, wasted life Hijara. 3rd stage, Sinakano Haikanda Kogi. Limited life, I know. Limited life, I say, I know, I can't go. Makoi Punsi the successful the way becomes the table. But I'm the Makoi master plan, may out the success with you. Success, I say, can't go winning. I know, Karimu plan, I'm a cock laser, plan say, execute Taraga in a considerable objective. I see from the gay, high a considerable objective to Tumbakanda is a success. I do know. I don't know, plan for you already my success so big chance can lead them. I don't know how even musing there. Makoi say, Kahatare, Mapunsi the master plan later did. I don't know, success I beg a question, Holy team, Makoida. Adubu, somehow, by chance, Libo Parudanago. Makoi not a very best symptom dog. Makoi gifted talent, Kamarila in a friend. I bear Tadi Masagi gifted talent, Makoi the Pitori but talent dog. Adugi line to the master tabak of Jeffrey. Suppose can I go bound for
painting hana ina haije ko painting da pitorok pa min phang nei khala se ba ma painting gi line to thabak tok ja khre ba maha ki pulsi da ne nungai bo ini mai thamoi do follow roi mai pulsi nungai ne ba tum ba cha ba kaung ne ba paint to ba du da ahing tum da na ayuk phaw ba ko thabak torok pa kan da ahing chupa se ma thabak torok pa kan da nunga lak phaw da ma se stress feel to roi ba my mind do he na dum harau ne ba aina si khat to me he ba manung da gi ba nungai ba nungai ba gi ifut ama nungai ba gi ko sources ama unlimited over source am torakani unlimited over nungai ba source am torakani nungai ne mai punsi se but limited kari goi do no master plan am jaw da for example magi keno ni haira se ba gifted talent se painting ne na koi hairi ba ko ado mase khangjaraga masana ai gifted talent se painting ni haira se ma 100% confirm na te ba by chance laibak pharudana dui gifsin phamdura mase taru bune aduna mai nungai jebne adu master plan ama yauraga ahan bada masimak yes painting se aigi punsi gi gifted talent ne haibe se masana scientifically conviction ga loina na no doubt kariba process ama gi matungina haiba process matungna mana discover to kita ragadi mai punsi doubt am ta leiro 100% conviction laigani ko mina haira su taro gi maram di ma khangji ya isana ko aduna sigi lambis da ma koigi passion se magi gifted talent se masana discover tawrani sigi line to thabak tawjarani plus mana master plan go loina thabak tawraba sigi leiba sintham se dai mai consider ma se millionaire billionaire go bi yani adugi process leiba pa adoi ke doni magi consider du na teba mai pusi se tawri se ma se laibak faruduna mai passion oiba gifted talent to thabak tawrure thamoi nungi nuai ba dikhra phange matom tani nuai du se adu mana samasa kaim ta hin ba evaluate tarom bang moy problem di o heloi samas ta mana adu mana maram orega samas ne next level lift to moy maram ni mas financially yam weak we gani sin thum gi hin ba paisa mak surplus money abundance to leiroi to ma se family de yam nuai bang moy natraga society de yam na hin ba pudol gift mana pi bang moy ma koi se limited life ni moi punsi se limited mai nungai ba punsi gi success oi ba Wahanthok Leiba Punsi mai ting ba di mai gi lambi du da scale du da in a meter thara jing ta de ma se limited ti yam no oi okay number 2 da aksar age sigi category se ina limited life ai jare ade di second da aksar age second da is na successful without a purpose makoi punsi se da somehow ma se master plan lei ko my master plan lay my punsi gi goal lay koi society da su koi samas su mo ni me amadi my masagi plan ama sinji ai punsi da aina sahi nifu jarok ko phaw da ai se c level da chatkani sahi yankai surak da c level da chatkani sahi yankai manga da ai c level chatkani aina punsi da sitting da cc tarong ne ma master plan ama se mi my gi destination ama lay ba adu gi master plan du ma tu ma se thabak se execute tor ma se chat level success soire sentu me am leire samasa ijet leire adubu mana chaluri be lambi se magi horok pada step ama ma miss ta hore magi gifted talent magi passion se masana discover ta hore adu my master plan mana tori ba profession se trade se maung da pithori ba magi gifted talent tu ga passion tu ga align with it ko align with it adu ke dong ni humra magi successfully oire sin thum leini adu mai man gi holoness ngasana ai ngasai hai successful but unhappy disappointed from inside ai sing matang han jan mem matam lungje re adu makoi punsi sinam kai tauge hai kana makoi punsi se makoi se aranba companionship aranba relationship unethical relationship bad habit addiction ko sen thum di mai am leini moi se but negative mayam na feel tau ba madam di mai manungi hollowness to manungi ahob do asigumba samasa leiriba arang arak natraga koigi artificial happiness ko kari haraga simple pleasure artificial koigi pleasure mayam leine ko pleasure mayam den feel tau no hona ne ba du feel sungoi oi roi ba sungoi roi adu madam di magi nungai bi ifut to di ma masana so to hang do greba activate ta ho greba my passion do mas din ho greba my to see life strategy da master plan da aduna ma koi se
sen thum yam dai ni punsi da success oi mi dong na mayam na uni pun samaj su mai gi izat am le ram bai ai adubu mai gi izat to sa lo mang gi ba kui roi maram di sahi yang khai umbu sang na se ba izat se mikup amagi asoi ba mana ai mu panjage ko sahi ni fu yang khai chang na punsi na single pa isagi izat isagi image to mikup amagi asoi bam na madi do utta tum han ba ai di pungmang mang han ba yam line thok pa ye yam su yam ubi dong ni samaj when hai ba jingjao se jingdon ho ka khat pa se matam yam sang mane ba step by step am nan thara ka khat am nan thara mu ka khat am nan step am nan thani step ani ka khat kani step nan thani step ani ka khat kani tawre jingdon yo ne ba jingdon du gi tarak pa di ba yam thu jingdon dei waton dagi makha da tarak pa se yam thin kan to ni yam thu ba ni ba duna makhoi punsi da sumai tarak pa gi chances yam nei sina ai kai go ga the successful without a purpose aina ko is already finding the best way of living Wahanthok Leiba Punsi ama semgat pagi best toiba lambi di karino aino usu pen doi se accomplished life aina ine insta haije ga Wahanthok Leiba Punsi hai tare ko pagi adugumba mioi basing success su fangaba fulfillment su fangaba makhoi punsi sini aina ngasai aina ai akhoi pura mona target tau ba do base makhoi se kai no hai kanda makhoi gi mas life ki purpose ama lai my purpose se passion ge align tawi ko purpose ama lai passion ge align tawi amasung madugi matungi na ma master plan ama lai haiba master plan se execute tara my whatever number of years mana punsida hangjaba hingba phangjaba gi ko universe ma ona pv ba hingba gi matam do chahi yang kai humbu ram pu chama ko whatever matam ine hingjaba do my purpose se execute tara sagane my no retirement si ba ba dum to ba jai maram ni madu to ba kan da ko sigi matang da next episode tai hazana mu gai detail da sangjage maram di gi episode 1 2 3 4 sequence sat pasiga mari laina ai ko gi Wahanthok Leiba Punsi se kamaina develop tawni kamaina establish tawni hai bagi spacing du so mai advanced knowledge so time limited oi bani na aduna pagi accomplished life hai ri ba punsi se musi mong ni hoina target taw ba bas sida koina ai isagi purpose am lai jai isagi passion ge line tawi purpose se adai di master plan am lai jai gi like a blueprint am lai jai masi se taw pa ka masi se execute taw pa kan da ai punsi nuai ni sem to abundance oi gani sen thung ya wa ba lai roi adai di ai gi family matam pung ta makoi nuai gani society da ina kari gumba value add amat to isu tarong gani aduna aina maram oiraga aina polakpada phangjaba laibang pal do world do adudagi aina siba matam da step point masak amakhakta soina value add toromaga isi gani khandra jengbu tayang panda leiba 8.4 billion people sina yuba sing sina kari gumba asigumba mabkhalgi punsi ma hingta adi tayang pang se togi haine dana ai religion jam thaja media te du ram rajya ka hai ya nungai ai phaba punsi taibang palam oi gani plus tayang pan se generation ama dagi generation next generation la pa kanda tayang pan se hena develop over hena nungai ba hena advance oi ba hauji ki matam se technologically yam ne advance oi re ko yam advance oi re koi gi india ga se koi gi ka heta re yam advance oi ri entire world ko advance oi re dum chali koi human society se sen tum hengalai sen tum economically advance oi ri adum kare sotha bas dum yaw do banate country kara adu ba yamba country by and large advance oi ga sali adubu joyful oi ba meaningful oi ba pulsi hingi bra the answer is no adu matik chakol engkhe adu matik sigi matang so ai dum tung the topic adum lak sage inga sigi topic se clear oina adum thamjaram ge topic se maru oina haiba four quadrants se adum sigi episode se yarga de adum hanjana adum tabiu ai adum yam na khoi logical oina scientific oina adum haiba session sing he adum ai conduct tawjage le punsi da success oi khaba mioi kya meaningful oi ba Wahanthok leikhra leiraba punsi ma hingjari ba mioi sing soi haiba platform sida khoi live puraga discussion tawbagi adum pudong chaba adum opportunity di sutunga tum ai lawjarake to yaringke ai as a purpose of my life khoi mioi ba kudingi punsi da Wahanthok Leiba Punsi ama hingbagi damangta guidance phangbagi right adhikar ama lei haibedo adugi adhikar do phanghanbada aigi channel sina aigi program sina macha am tawrisu
ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯇꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤ ꯊꯨꯡꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯐꯣꯔꯝ ꯈꯔꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯈꯔꯗ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯁꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯁꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤꯡꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯍꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯩꯅ 35-40 years ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯐ ꯄꯔꯄꯁꯀꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯤꯡꯖꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯟꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯨꯡ 9 ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ 8 hours ꯅꯣꯡꯃꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯠ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯋꯥꯔꯁꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ 8 hoursꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯨꯖꯩꯁꯤꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ 8 hoursꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤ ꯄꯥꯖꯒꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤ Monday to Saturday ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯧꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯦ ꯍꯣꯂꯤꯗे ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯟꯖꯣय ꯇꯧꯋꯤ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯊꯥ 11 ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯊꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒꯦꯕ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯔꯦꯁꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯂꯤꯗꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭रिꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8 hours ꯋꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ 11 months ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 25 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯆꯍꯤ 55 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 30 years ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ total number of working hours se aigi invest toriba thabak tawbada aigi profession le invest toriba total number of hours se around 85,000 hours oibani 84,000 something oibani 85,000 and roughly par even for that matter 80,000 and par again 80,000 hours active hours aigi active working hours ne ba kai thau koi pusida aina khanjari se aigi life ki purpose passion amasung master plan se kari ba isa gi jahi kun manga su budaina semja banga maba ai brahmastra point lak sadoi ni ko isa gi jahi kun manga mu suri gi da surakba matam da kari ba life ki purpose amasung life ki master plan se ina kari ba semja banga dam clearly adu idi aina jahi yankai manga phawba aigi sigi line sida ina thabak tawraga lakpa kanda aina aigi life ki purpose ki field to the aina invest tawdoriba matam se around 85,000 or 80,000 hours in this service. Sida kari kari oi thokpa ya haijagi. Miyoi ba mana tayang pa nga si bote hing kraba successful ba miyoi singi punsi da ko ai research of jab da phang jab se mi expert kaya na su sigi wahi se same wahi se haibiram. Miyoi ba mana punsi da legend oigi guru gi level da magi field da expert super expert oi ba da ko 10,000 active hours ma invest away da ka tayo kanagum na sports ta kari ba paw ga haragadi cricket paw ga di ma 10,000 active hours sports ga practice ora kan da ma se world gi best level da ma lakani sum so dan lakani I say genuinely mana invest out ari thamu isenga ko akoi office la ga matam nang ba jowa yum da thuna che na bagi adu gi thabak thok sun da isa gi passion do ora ga di adu gi wakan question bola wai tawring gi isa da nungai ni passion purpose ki kana da ba ai ko nu la ke mathang ye episode adaidi physical point to ka la ke adu akoi suppose ai say singer ma oire in khala se kari mai na 10,000 active hours singing da ina practice tawra ko ai na ai gi gundu da ai gi talent da ina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔ ꯁꯥꯔꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ 10,000 hours ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯖꯦꯟꯗ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ 10,000 hours ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨꯀꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡ ꯉꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ 15ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯤꯐꯇꯦꯠ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯣ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯤꯐꯇꯦꯠ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯣꯡꯗꯥꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯔꯄꯁ ꯑꯃꯒ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯃꯤꯁꯟ ꯄꯔꯄꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯊꯨꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ 15ꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯗꯤ ꯆꯍꯤ 55 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ 85,000 hours ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯉꯤ 10,000 hours but ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ 85,000 hours ꯅꯤ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯣꯁꯃꯣꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯔꯅꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯀꯣꯁꯃꯣꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯊ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯇꯦ ꯍꯤꯡꯉꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯐꯥꯎ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ 10,000 hours ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯅ 85,000 hours ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯅ ꯈꯟꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁט ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟ ꯑꯩ ꯒꯤꯐꯇꯦꯠ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯨꯗꯇꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯄꯤꯅꯦꯁ ꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯖꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯑꯦꯕꯥꯟꯗꯦꯟꯁ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯦꯕꯥꯟꯗꯦꯟꯁ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯝꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯞꯂꯤꯐ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦꯕꯥꯟꯗꯦꯟꯁ ꯍꯦꯄꯤꯅꯦꯁ ꯖꯣꯏ ꯑꯦꯕꯥꯟꯗꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯁꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯆꯍꯤ 15ꯗ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯍꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯠꯁ ꯅꯦꯚꯔ ꯂꯦꯠ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑ ꯒꯨꯗ ꯊꯤꯡ ꯏꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯐꯪꯕꯒ ꯊꯦꯡꯊꯗꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯕꯦꯁꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯌꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 15ꯃꯨꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯝ ꯑꯞ ꯇꯧꯖꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔꯇꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯈꯔꯇ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯩ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯀꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯛꯆꯨअली ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭रोग्राꯝꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭रोग्राम ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯩ ꯄ꯭रोग्रामꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯕꯨꯛ ꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁ ꯂꯥꯏꯚ ꯀꯧꯏ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯩꯅ ꯕꯨꯛ ꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁ ꯂꯥꯏꯚ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ
aina thijin jaru buda ai life ki effort khuding moi se sigi Wahanthok Leiba Punsi success and fulfillment the revolve around adam to jarakani ko book list lives da ina to jaduri se ate ke sunate aina fangjari se te ke sunate taibang panda success oiraba taibang impact oromba so impact ya toromba legend kaya se ayamba makoyi punsi da ko larik amana tragar amadagi henba larik khari irambi makoyi ne iramba larik sinda makoyi punsi da kamaina success oikige haibagi top secret sing loina yarambe aduga maige maronda akoigi larik iramda ba masing khara yawi ko around 20-25% of the successful people makoyi larik ibagi tanja du phangam do busu yawi larik iramdu su yawi makoina larik iramdragasu mahana karigba legend ama oina hingi bataradi mahaki punsi gi matangda top author amana larik soidani ire mai punsi aduna mai gi punsi de ire ba author do koigi mai matangda biography de ba author do mahakna hujiki success oriba mi dugi punsi gi end to end magi secret khangi adugi secret sing do mu mana mu irakani author du aduna author amagi punsi se successful oriba mi o ema natraga author amagi punsi se makoida top secret mayam yawi aduna aina khanjari se agi book flicks live hariba program English language ta jagani ji program do adugi program do da maming leiraba kusida successful oiraba author sing aina live invite to jaraga iga maga interview to ogi tanja amalo jagani sigi matang sida success oibagi mantra sing do kamai to my like gi chapter by chapter ama natraga ani na series agi show mo hengeni larik ama khaki matang da maunda ngang bakanda mahagna authors in a lyric amagi matang da entirely explain to bakanda episode maybe 5 episode 10 episode or 15 episode babo bijai my chapter number of chapters high beger thadi lyric to the lariba mana piri secret mayam do my entire insights mayam secret mayam do in detail lyric to power dragasu lyric pop dagi yam henba level the deeper oina khangmang ngi ba si program se yengde kari no haikanda author to na lyric to ibakanda ko lyric to the iriba khara to ne ba ina paba lyric to paba kana ina phangmang adu author to na masana chapter du matanda lyric to matanda ngang pakanda di mana lyric to ibakanda magi mind kari chatli mana krai level bo khalle do adu sumai thamoi dagi man loi share to rakani authentic discussion lakoi se aduna successful oiba miyomgi top secret sing haiba programs dagi hangmanga bigani adedi wahang hangbagi chance su phamigani ko don't doubt and any questions there so author na reply pekani asiguma golden chance lai roi kana khangni sigumba episode amani yengu dagi miyobagi miyamagi si turn around to bus ai honest effort ti adumba top secret sing do adugumba life changing oiba la punsi the success oibagi framework ya yauraba adumba lyric sing top secret to ai platform sing laga ai social media sing available oibani any punsi the Wahanthok Leiba successful oiba meaningful oiba success pamjaba miyo mana ai episode to yenga adumana tamjaba yai dum bagi dong saba ma ina ai platform sem book flicks live parise sigi can say sigi series show series se koigi na aina music sida uchari basumaina koigi aigi YouTube channel English ki YouTube channel aduga ai Facebook ki aigi profile kya da gani so I see da ngasi gi Wahanthok Leiba Punsi episode number 2 solution jana ba mayam dagi ayaba logzari yengbi bagi damakta thank you so much ngasi gi oina matang sida solution jana ba yathang logzari thank you so much